Mina nje inkondlo bengiyibhalela. Bengingazi ukuthi ngelinye ilanga kukhona ongangibhalela. Bengiphethe umakhalekhukhwini wami kwangena umlayezo othi, mfana kithi indlela obhala ngayo ngithina uma ngibuka iy'thombe zakho lokho okubhalile kungaphezu kweminyaka yakho. Uke wathi uhlanganisa izinto bese ungay'tsheni thina abantu ukuthi zingahlangana wena uzenze zahlangana zwaba yinto ehlangene yaba yodwa yakhuluma. Mina-ke inkondlo bengiyibhalela. Akaze kungifike nangelilodwa ilanga ukuthi kukhona ongangibhalela. Ubhale umfelokazi owathi Mbongi yaseNhlwathi, ngisacela usise uhambe ubaba umntanami emhlabeni, ngifuna ungilobele inkondlo ezogcineka umntanami ezekhule ngoba usemncane ngize ngimdlalele. Isihloko sakhona sasithi umfanekiso. Mina-ke inkondlo ngiyayibhalela. Bengakaze ngiy'tshene ukuthi ngelinye ilanga kukhona ongangibhalela. Omunye wafona kwangena ucingo wathi ngicela ungisize umntanami uzonkondlo sakhula naye, kodwa-ke ikhono lakhe ngathi yadika ibala. Kanti isinkwa ubesekhona ukungena naso ekhaya. Ngathi-ke mina-ke ma ngizacela unginikelele ucingo ngikhulume naye. Namhlanje nginesiqiniseko sokuthi waqhubeka nekhono lakhe ngoba libona ukubaluleka kwalo. Yebo, thina sonkondlo sinakekile lapha eNingizimu Afrika, kodwa ngicela siqhubekele phambili singapheli ithemba ngoba singabalaphi babantu. Sehlula abalaphi bendabuko kanye nabalaphi basentshonalanga. Silapha imiphefumulo yabantu ney'nhliziyo ingaphakathi nengaphandle labantu. Mina-ke inkondlo bengiyibhalela nje. Bengingase ngiy'tshene ukuthi ngelinye ilanga kukhona ongangibhalela. Imbongi-ke yaseNhlwathi.